Na I was here for a fix the country I just say warrior may in one mabuno kasa edi etia ma just say more amano ne crampono binum asoria one more kasa edi says Ghana I was seeing Shena YCC with the likes of a year Twene Jonas just a Daniel for this anyone a glass and Kwan and would try and your man at the check Ghana former woman who say and never be one on one I watch memono and ya say so one more and notice a benefit to coin no mutim be more no mutim fansa cry bia and buy a may emo edian who be as a Ghana for me bono ebe sorry waka now one more aka a yes you as a same dia to yen penny for no 18 no so etimi about one more so na Ghana yet me afire to my pa asanso edi efra na share fix the country more and since so if you odo edi ne hu eji mu ma na no other church or no so ko ye ne demonstration and the protest no am so Emma post for ensa esolimu nam so much as a captain smart babon saying ebebe ka say chia ya chinu ni nyina no na post for chia won chia fie odo ni nyina no na che say e brainless ene de keka eye enwo adodo na enam so e ka say empenifo no say wo mo enye o madin so mbeye o man ni eye na say mebunu no so e kan na say still na wo mbe chichi wo no mbe show mani eye ayo maya ka ya ka de de ene wo ntina ho emfa wo nsa e show wo mo edem reframe na say de sem no e kono no nam so ama eye US resident here ma maybe ababontin din simbi ababetu edwa wochimu SM yeah said ye nkofo a wo wa ma no ni titu ni Twene Jonas ema ye hunu ye US abrochi ana say ye ma ye hunu amano ne said ye esi etie na nyasa na etie kwakwa say one no mo beka say aban ema waduani free wudidi free wunya bibia free na che say wo say nipa no wo do ho akwa kira aban na ka kira aban ne say wo enya de so wutimi hwe wo ye homeless no and I just say true did it to one and with details said a bear and I know to ye the aduane so be so one man na masa line 10 one logo line no bia ko no akwa gene de enti no ne sa no kra no wuntimi embo abrabo no nche dan ye den enko wani mesansa wa ma ban na hunu se wuntimi hwe wo enya de se wo no utimi ye bibia e de amount wo mo na ye den e hwe wontu no nam so e ka e de ache Twene Jonas ene ebiem so efia odo e ma ne ho so no efia odo onyini ye ye New York abontin eso achese onim se de enioma esi etie eti se ye sorry ne ye ka cha aban ne se won fix ya yen kan won se yen so ne yen fix eye ya adwen esan se eye US no enye se wo moda sorry ya na wo mo esi ye edi esi won mo abaye se de etie na dane da ye de oman no eye den compare amahodo eso edi no na ebusuafo wode ne nsem no etu edwa na achese obiebie enioma eni so na ansa na no ocha de herbal center ene so ya se ma ye de dwumedi no ebebe so mo enonti na ehu ebehia ese wo bia diabetes hawo yente hyewa ya remeche asthma so etete wo oba wa himfi ho enka ewo ho no ma chese ojo hu ba bia enye yie na bema enso so achese wo bema esu achese dane da wa akofa graphic enso so nkofo na ekenkan ede ema wenam say 20 mi mo adwuma se ne ese na efata edia ocha de ese phone number e wo screen no eso na ene no entwetwe komo na ebusiafo ye bora ensem man go tie ma me nsem ye ba ye beto aso so udru New York baby a na ye kire wo se unua Ghana ni na gira ho no ma ube sun baby a Twene Jonas ne nam na ye na yi ni Times Square mo amukasa bi ekodwom no nka nche Twene Jonas se mpese mu hu bronze no on fa mu ni nam bronze na mo nhwa de ma mo brainwash mu sa o abroche no enti sete de omo kan na enti sa kra kromwanum sa woti anum na abedi free a na chese ne wo ye homeless na chese wakwa ka kira aban se untimi nhwe wo ho unya adwuma eno de ano papa no makwa salai food truck beba besiwo no makwa salai no obi agi na aduane no odeko no obi agi ni nsuo no odeko saa usually akatafo no pa ene ye de momo enti wo ye bibini na wo nya adwuma no akodi life no akwaji waduane na no so no enya de se wo betimi abobra aduru ha because when you catch aban ne se wontimi nhwe ho so you are here and you are always going to be here enti mo brainwash mo sa me si mun kan afiodo na wo ye dede no mun kan kire afiodo se meme se economy system a ewo New York et say
How is the economy in New York, Efia? You lived all your life in New York. How is it like? How is the tax system in New York? New York, you be roommate, I did dine back, kitty, a dine kitty, who bet me more than $1,000 a month. Just a one single room, or be now 2-bedroom, and what the one room more hand. You can even pay more than $1,000. Taxes was so like that. Taxes was so. New York, Papa Pani, and it's not New York. New York, Crampo Crano, won't me crampo and pack kawa bunting. Because there's no space. Who can pack a car? What bet you between $10 to $20 a day? $10 to $20 a day. A drama, you know who gonna for a salai, a rap at a joint, a quaco torta. We am show. They don't tell you the truth. They are not telling you the truth. And to mutu one no mu brainwash mo, and no mu brainwash mo sa na majedi. America is not lavishing as they preach to you. Chrome hanum and so did it class. Oh, you have been so beku who na koto did it and cry. Bejo tax. Ya bejo tax. And to some what ya see no mo who say a chrono ye hian sisan e was say sisan e mum yan sisan ye ho first. Mama yan sisan ye ho, mama yan sisan ya dwene and sana. Yakwa pray for mpuntu na America na ehu ino enya one day na ya America na ebusia for said dey ma meeting nsem no to eja eno no hu ne say face the country see bet me affect wo menye amomenya baba ye krabe hwete say ma hodo ye dey ho to wo mo ana ye compare ye ho e dey ache wo mo eno e dey na ne ehu ebehia say Ghana fo ne titu ne ye timemfo e wo omeyi emu no ye nsoso ye be ye adwen say ye be fix your mind ourselves ye nsoso say ye see adwen pi say ye be fix ye ankasa ye adwen ne ni pedua ne ya mo ya ma ya brabona ya bona asena afata ene no mum enso betima bo ama mpeni fo no so na so anase no be bo ama o man no estimate go because you was aboshimam say did it impo ena why waje so wokoto na wakun wukrampo na no krampo no tua eye eho tax ntima yenye ye ho said ya said wo mo ho eto wo mo ama tese bibia no eye fofolefo ewo eho no bebia enjoy ye sene esena efata no enu nti efia odo no wo mo keka wo mo ye face the country oh matina eye amahodo so na bochi memu anyini abedu zambe so na so mabepio mo Ghana hanuma bibia ni ana omodo mo ji no mo compare wo man wo nkan hu say na wo mo say de na wo mo te wo mo ekroso no enye sa ana say enye dakro eno mo fa ye edi eyede esiesie environment wo mo ma ye timemfo ne start ne recycle ya adwe no ne hu how I bututu ya na mo na no mo ana so amomai no so etimi etu empon woni ya mami eya adwe won nsem ka ye odi abetu edwa yi hu ana ho adwenche no ebra abetu edwa tuma GH the comment section any deal kwan so any wo kwan so like a videos na share all the social media platform follow your IG page and a Twitter page so tuma GH _ Facebook and so tuma GH media any equia sikapa that's ne yebesan edi ehia ebi makram